Dobrodošli ljudi u ovaj video i danas ćemo da radimo Redstone 1. Napravit ćemo jako brze prekidače. Moj recept. Stavljat ću vam jedan redstone, stone ili bilo koji blok, torč, vrata ili bilo šta, ja ću uzeti jedan piston i to je to, mislim. Tako. Našli neko mjesto za test i stavite ovako biobak. I nastavite ovako tu i tu. Kao zigzag. Nastavite ovako tu. Stavite ovako tu svoju mašinu, stavite želite vrata i stavite redstone. I to je to. Ako se ovako dogodi, onda napravite ovako i tu. Ovo sve to radite. Ali može se napraviti, evo sad, na primjer imamo špilju. Zato stavimo opet ovo, to i ovako. Ćemo napraviti tajni prolaz. Dok to napravimo. To će zapravo da i laguje server. Tako što vidite FPS sa clear. Mislim da bismo mogli proći ispod. Evo, tajni prolaz. Mašina za lag. Znači, kao što sam rekao, recept je moj. Sam ovo izmislio imamo internet. Molim vas da ovo šerate i da napravite u dobrotvorne svrhe. Hvala na gledanju i doviđenja. Do sljedećeg.